byder vi også velkommen til katalog nummer 41, Blue Horse Farrell, efter Fürstenwald med Da Gabriel til morfar og mors med Frederik Wolfenstein 2. Født hos Hans Heinrich Magalle i Tyskland, registreret hos Blue Horse ApS i Randved. Now in Arena 1 we have catalogue number 41, Blue Horse Farrell. He's by Fürstenwald with Grandsire DiCaprio. He stands at 169 centimeters. Med på linje her i handen, har vi katalog nummer 41, Blue Horse Farrell. Han måler 169 cm. Og han er en af de 4 sønner efter Fürstenwald, som vi skal se. Fürstenwald, som selv har deltaget ved UVM, og som konkurrerer på S-niveau i dressur. Han har et tysk dressurindeks på 167 med en sikkerhed på 82%, og han er far til 14 kårede sønner. Morfar til Blue Horse Farrell er Da Gabriel, konkurrerede selv på M-niveau i dressur, har et tysk dressurindeks på 125 med en sikkerhed på 96%, far til 12 S-heste og 2 kårede sønner. Og Blue Horse Farrell er født i Tyskland og registreret hos Blue Horse ApS i Randved. Men det hinner du väl göra. Jag satt i Danmark faktiskt här. Ja, det är lugnt. Ja. Christiansfeld. Og så har vi jo også katalog 41, Blue Horse Farrell, efter Fürstenwald med Da Gabriel til morfar, registreret hos Blue Horse ApS i Randbøl. Ja, nej men precis. Men det är inga folk jag känner heller. Jag träffar ju dem då när jag sätter det fjärde. Men det är inte folk som känner till som tidigare. Ja, okej. Isen hedder Blue Horse Alphabet, er Frank Herr, og mors morfar er Blue Horse Don Schoford. Han er født hos Hermann Meyer i Tyskland og registreret hos Stine og Jørgen Schmidt i Koldsved. Og jeg skal bede publikum om at